Manipur top channel gi maike digi maru ebi I pausung miyam na thamjadi han bada panam pausi digi India amadi Pakistan namei takhatnarakle Pahalgam terror attack matung India na su Pakistan na su amana amagi mathakta athingba kya thamnakre Jammu and Kashmir gi Pahalgam terror attack sa thadun yamdrabada tourist kun gi taruk hatkiba thawdok matung India na Pakistan ki mathakta athingba thamkiba ga loinana Pakistan na su India gi mathakta athingba kya thamkri Maraksida India na theorist kudimak masak khangdok pagaloina makhoi gi khungul liduna makhoi bu serak pigani makhoi danatana makhoi gi matungda lepliba kudimak serak pigani haina sub Prime Minister Narendra Modi na phongtokri Pahalgam attack matung Ministry of Home Affairs na India masasing Pakistan na satanaba pauktak pi khibagaloina Pakistan nationalist sing da piramba visa service ngasidagi suspend tawbagaloina India da leiriba Pakistan masa kudimang April 13 ta makhoi gi visa kaktringai India thadokna basuk khankhri terror attack asigi mari leina pangtokiba special security cabinet meeting na Pakistani nationalist sing da makhatana visa piba khudaktagi lepnaba warep laukibagaloina hana pikiba singsu tha asigi 13 tagi makhoi gi visa revoke tongno warep laukre Cabinet mi phamna laukiba warep ki matungina Ministry of Home Affairs na hauji India da leiba Pakistani national sing April 13 phawgi manungda maramda hankhina ba khankhre Jammu and Kashmir gi Pahalgam thawdok matung India government na Pakistan gi mathakta athingba sing thamlakpadagi Pakistan lengak top security meeting asi pangthokhiba ga loinana Shimla pek yauna India amasung Pakistan lepani gi bilateral pek sing suspend tawna ba warep laukre India government na Pakistan nationalist sing da visa piba khudaktagi thingkraba matung Pakistan su SAARC sak visa exemption scheme gi makhara Indian sing da piba visa suspend tawkhre amadi Indian sing pung 9 gi manungda Pakistan thaton obakhan khre loinana Jammu and Kashmir amasum Ladakh ta LOC satnariba Shimla pek suspend tawragani haina warning tawkhiba loinana High Commission da leiriba Indians diplomatic staff masing kunthra da hanthanabasu Pakistan government na phirep laukre Wagah border post Pakistan na close tawkhiba loinana India dagi border landana sanglakpa yaba lambi khudimak su khudaktagi suspend tawkhre Pakistan airspace da India gi airline sanglakpa da khudaktagi athingma thamkhre India ga puna paikhatminaba threat khudimak su khudaktagi suspend tawkhre Pakistan gi statement amaki matungina sovereignty amadi territorial integrity ngaknaba Pakistan Armed Force na CM sabal loibagaloinana kanagum amatana Pakistan gi sovereignty security dignity amadi makhoi gi haksingda khuthingjilakpasu yaroidi Nakalamaramda Jammu and Kashmir gi Pahalgam terror attack sathaduna tourist kunga taruk hatkiba thawdok Prime Minister Narendra Modi na akan mamona condemn tawbagaloinana India na terrorist kudemak masak khangdokpagaloinana Makhoibu sab sab serak pigani haina ngasi Bihar da pangthokpa miyam tinma mifam amada phongtokre Kanglaipak ki mairadana sumna report tawri Pahalgam terrorist na miyoi 19 hatkiba thawdok mari leina ngasi political party ki mifam parliament ta pakthoknaba sem sabalokre Haukiba lepak numita Kashmir gi Pahalgam terrorist na lam koibu lakpa miyoi 19 minungsi leitana nongmoina kaptuna hatkiba thawdok mari leina political party ki mifam amangasi parliament ta pangthokadori ngasi numida waram pung taruk tabada pangthokadori mifam asina terror attack adu ki matangna tungan political party ki mute singa khana nainagani haina news agency ki paun haidi pangthokadori mifam asigi mangoinana Prime Minister na Pakistan gi mayokta Indus Water Treaty suspend tawba pung 9 gi manungna Pakistan masasing India thadokna bakhan khipa Atari integrated checkpoint khudaktagi thingjinba madi Pakistan gi visa pibada athingba thamba yauna khongthang kya laukhathibani thawdo asigi matungna opposition gi lusingba Rahul Gandhi gi United States ki khongsat tension khibaga loinana ngasigi mifam asida saruk yagani haina laukthokibani nakalamaromda ngasi numidang wairam Union Home Minister Amit Shah yauna pangthokadoriba all party meeting asigi mayai tangbal Union Defense Minister Rajnath na lobigi mahutta Prime Minister Narendra Modi na lawgadai haina Congress ki megedi gi party asigi lusingba Jairam Ramesh na demand tawri amaromda Pahalgam na terrorist attack sathaduna miyoi 19 hatkibagi thawdok sienaba terrorist sing khangdoklaga thidolaga ahakpa serak pigani haina Prime Minister Narendra Modi na phongtokre Times of India gi pawama gi matungina terror attack ase thokibagi matung miyamda piba Prime Minister gi warol da barat lengangna attack sa tharakliba misak sing adu matik saba serak soidana pigani haiki April 19 terror attack sathaduna miyoi 19 gi punsi pikhamna khiba asigi awamai sa lebak na thingnari bani
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗꯅ ꯇꯣꯛꯂꯣꯏ ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ना पहलगाम की टेररिस्ट की मियाद यानिंगदब फोंदोक्तुना खोंजंग संगसंख्रे सलीब थासी की कुनगनी थोड़ी जम्मू एंड कश्मीर की पहलगाम ना थोखिब टेरर अटैक असिदा समजरब मियोय के हात्रे असिगुम पांगदबगी थवोंग असि कांग्रेस पार्टी की मेकेडी की अकन ममोंग कंडेम तौगी हाइना ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ओइबतनतना मणिपुर की इंचार्ज ओइरिबा शरीफा रहमान फोंदोखरे ngasi BT Road leba Congress Pon gi get mamang na Manipur Youth Congress na sinduna handak Jammu and Kashmir gi Pahalgam da terrorist attack sa tharak bada miyoi kungani pan hat ki basibu yaning da phongdoktuna sadaki ba wakat mi pham ga mari lainana wapam sing ngasi Sarifa Rahman na phongdokki bane mangna makata na hai terrorist ngasi kadai di gi lakpano makoi bu kanana sogoli haibadu miyam na khangalu Pahalgam hairiba mafam asi India gi border gi yamna sulapa mafam amasu oiri terrorist na matau kramna yamna line sanglibano masina takpadi mafam adugi miyamna amadi government na involve tawi takpani haina phongdokhi Jammu and Kashmir si union territory ne dubu terrorist na attack toraklibasina takpadi security ki phibam asi fail oire takpani government athupa matamna yamna pangdaba magi mawong na miyoi kya halibasi matungda muhanna misa miyamna tholoktana action lokhalwahi protest aduda down BJP we want justice haiduna pianbu khulau kya su lauki madi amaramdana National Panchayat Raj Day Celebration 2025 pangthokre kumjai inglising ani gani fugo tret power India si mapung phana sakhatpa laiba am oina bo honariba sida khungang sakhatpa yaudana di oithokloi umanda India की मफम खुनिमक्ता पांगथोकनाबगु मणिपुर नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेशन 2025 थौरम डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज नसिंदुनंगसी पोरमपात लैबा पंचायत भवन पांगथोखरे कुमजाई इंग्लिशिंग अनि गनि फुगो तेरे फावर इंडिया सि मपुंग फाना सखोत लैबा अम ओइना बो होनरिबसिदा खुंगंग सखोत याउदनदि ओइथोखलोय मरम अदुना मिनिस्ट्री ना हेन मियंग संगदुना खुंगंग की लमसिंग सखोना बो होनरि हाकि हाइना RDNPR की डायरेक्टर KSH उमंदना फोंदोखरे थौरम अदुदा RDNPR डायरेक्टर KSH उमंदा डिपार्टमेंट असिगी फाइनेंस ऑफिसर मैसनाम सनु लिगलाइस अमदी डेप्यूटी डायरेक्टर अबुजम रोमेन मिथुंगलेन सिंगोइन सरउयाखि थौरम अदुगा अथोइबा मिथुंगलेन की वरोल पीरदुना डायरेक्टर KSH उमंदना मखाताना फोंदोखिबदा नमिद असि इंग्लिश सिंगनिगा 10 दगी हौदुना पालन तौदुना लाखि मणिपुर की ओइनदि हौजि सही अनिरोम तंगदु लैतादबा फिबमद लैरिबसिना पंचायत इलेक्शन पांगथोकप ngamdana लैरि अदुबो इलेक्शन पांगथोकप हौरगलाबदि मणिपुर की ओइनसु 2-tier system satnariba si 3-tier system satharagani loinana department asigi lairibi staff singasu rural area singda lairiba khanghaijadra ahal singda takpi tambiduna panchayna konba mafam sing sakhotna bohona minasi lainga ki thabak toriba mo oina khunai sigi thabak thoram angam thakta tawna bohona si PRI singasu फन खाक्ता ngaiduna leibigi muhutta hena sako thorang ki lambi romla sangshinna bo hona saiki mangna makha tana phongdo kibida gram sabha ki phangpham tokpa right singsu chapchana phangna bo hona minasi makha tara produce department singna gram panchayat singa matam gi oina tathok tasin tawduna hena sakhona bo hona minasi haina su phongdo ki ngasi gi thoram adu ki manungsana India lenga ki Ministry of Panchayati Raj tuan with thim mapan piba National Panchayat Award 2023 gi ahanba ani suba madi ahum suba takraba gram panchayat singda certificate khusinaki amaromdana ngasi hing nongyai digi haying ing nongyai phawba Manipur pumba general style authokri haukiba March 13 mathuni Imphal commando na phargi April 13 de judicial custody de laikhidraba khoisnam sana jawba allies ibungo sei kungatere apopa khoisnam gandi singa khorai ning thobung laikai gi matang da semkiba joint action committee against the custodians death of khoisnam sana jawba allies ibungo na sangsilakpa khongthang gi sarwa moina ngasi April 13 gi ehing nongyai digi hayang April 15 gi ehing nongyai phawba pung 13 gi general style authok lahiri
JAC की कन्वेनर खोइसनाम सनाजाउब सिंगाना प्रेस थोकपा सिरोल सिनहाई हौखिबि एप्रिल 13 अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा लमलोंग कैथेल खुराई अपुनबगी वकत मिफम अमा फमख्रे लोइनना नुमित असिदसु मणिपुर की गवर्नर दसु JAC ना मियामगा पुन्ना नुमित मंगानी की मनुंग थबक ओंथोकपिरा ओ हाइबा मेमोरेंडम अमा पिसनकी लोइनना हौखिबि एप्रिल 10 मियामगी वेबा खुराई अपुनबगी महिरागी रैली अमा चतुना मणिपुर गवर्नमेंट की मथक्ता पेनदब उतुना पीस ओइबा खोंजंग क्या संसिंख्रे हाइदि सियोल सिनाई मसीगी मतुंग ngasi फावब गवर्नर अमति मणिपुर गवर्नमेंट मना कंदुना मणिपुर मियाबु करिसु लेतबा मगुम खनब थवंग सिना मयेक सिंगना ताई मदुदि मणिपुर की मैते इसी तुमन लुसिलगे खल्ले हाबनि लोइनना इरैसा सिंगबु अतमनना जेनोसाइड तौबनि हाइना लगे मरम मदुना मणिपुर मियाम पुमनि साइ सादा थोप थौतो मकनि खनबिदुना इरैसा पुनमन जनरल स्ट्राइक अकन ममोंगदा सगत पियो मदि बनसिद अनाये essential service की धमकतरी अथिंग लैरो हैरी लोइनना लमदम मसिद लैरिबा मैरा पाइबी इमा इबेल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्लब अमदी मियाम पुन सरुक याबीदुना JAC ना तालिब डिमांड से फंगनबा मतिंग पांगबिनबसु हाइजरकली लोशिलकपोइना तोपा पामना कामजोंग खुननी मै थाखिबदु NACN गा मरी लेनदी मसखंगदब खुलाई पाइबसु नंगरां कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की सामफुंग सब डिवीजन की मनुंग चनबा गमपाल अमदी हाइजंग की विलेज की युमसिंग मै थरंबा अमदी नोमै कापतनु खुंजासु की हलंबगी थौदो अदु NACN गा मरी अमत लेनदी हैना लुप असिगी जनरल हेडक्वार्टर नागा आर्मी की पब्लिसिटी एंड इन्फॉर्मेशन ब्यूरो न थदोरकपा सियोलमन हाइरकली सियोलदुन हाइ थौदो अदुगी मतांग सोशल मीडिया दे NACN सथबनी हाइना संदुरकलिबदु तसिंग लेबक्थिबनी थौदो अदुदा नागा आर्मी का मरी अमत लेनदी अमदी सेनबसु लेथि मरम अदुना मियामदा पाउलाना संदोकपासि मतुंगदा अमुक तौबिगनो NACN की थाजबदी अचुंबा अमदी असेंगबा पाउसिंग तमक मियामना पीनबा लेमिनरिबे कम्युनिटी सिंग अमदी मियामगी आफबु ओइगन हैरकली निंगसिंग बयाबदी सखंगदब खुलाई पाइबिसना नन अयुक कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की सामफुंग सब डिवीजन के मनुंग सनबा गमपाल अमदी हाइजंको की विलेज की युम कुलोम मै थरमखिबनी मदुना मरम ओइरगा खुंजासिंग मनाक नकप खुनसिंग लंजेनदुना हौजिक लाइदिबनी तेंतंग नसुमना म्यामना थमजरमगे हौजिक ओइनदी म्याम पाउ सुमतांग से लुसिनजरगे मसु मखाताबा अनौबा अपडेट म्याम पुना ngamiनसे हाइना चैनल सिगी मेकेदेगी म्यांग फमदा मखाताना थमजरी।